nonghikai SSA jongka Garo Hills sinen kesngi kila pelongi kejingi ki yak pai pa atura bandawa nang sorkar jela bagade ban siu noi ketulap badang sa jengki mentala bun benai kini kejingi ki jengki nonghikai kala long kebayat bai yak rinti Henry nakaliang jukila pathai khubor kila penpawi kejing bam skau tanak jengki u President jengka Association u Livingstone G Moment uba shimla tere ban Kren ikila pathai khubor hadiin kejingilang bat Kren ru iki kintin kiba skau tanak ikila pathai khubor Government Meghalaya state to chalai nang ta abaching wa sumayonin anching namen anching ni financial hardships ko anching dingta macha dol maharang ko namen irregular wani ko anching manag ta abaching ha Oni gaman batang gaman sumay rang oba anching dakabarang ko chagong kenchim oba daw una batul gapa anching ni chagrong na nanganirang ko una batul gapa ning ganirang anching man roruing ha anching ni ning ganirang SSA teacher ni Meghalaya ning ganirang salsa batte namen namjor roruing namen anching ning patro wani ko chagong ta nanginga Andaki yung ingon daalo ang sini rally yano machot jawa. Daalo beben ang sing do yano rally ko daalo ni rally ko ang sing yano dontonggen. Andi ba andak menting sumayo ang sing dengtang manca ang sing ni kosap patao juba tao dongba Prime Minister Honorable Prime Minister na ang sing lekha ko daalo na skainga. Ang sing zakpan ko do katamo. Ang sing una daalo de lekha ko na skainga. Meja menio 아칭 Union Education Minister na 보나타 하 아로 비니 아디다 안칭나 레스폰 간이랑고 만소하 다위야 창호대 안칭니 Union Education Minister ni kosakoba 안칭니 Prime Minister na unatinga may na unatinga yarang kora nes ngode singa ndake akanak ta namna may na unatinga ne nora may na no ba 안칭니 state government da alo 응탕 만사 안칭나 watat kuman panrangko jakhalnang da watat hacham yarang ko chalayaniyo al feel waha Ansingnable sigmakan sentaroni tangkarang sopajan gepa katako agane ansingko sopaha ya katarang ko agane ansingna jabung au jadoko jasani ko jagnioni ko jasni jacheto jasani ko ne ansingko yarangchi namatna joton ka aha ani ba ansing uya namen ansing obviously nikna kata mana ansingna sentaroni tangkarang sopa jomotahan ni ansing siuronga Talo yarang sopa jagen semua ngode ansingna da allo ansing gisikrat nak taman gen teacher ni salary mamang kosan ansingna sentaroni panko watat sama Gepun dalu MDA anjingni dingtang macam anjingni MDM aru unagri gepun anjingni school maintenance fund yang korbani ko sekaya yang dal kepas ngani wah sehingga dalu anjing tangkar ko atas sehingga no de anjingni then why did the state government MDA government fail to approach the central government to bring the solution and to bring the funds to the SSA teachers community of the state of Meghalaya dalu anjingni Meghalaya state ni teacher community na mana sar abanak ta mansenga Unik man ya sumayo yarang ko agane machot na tanam naka ansing dalde deputy commissioner na ba kopri ko ongen ande ba ansing bini tru nat sainga lekarang ko dalde unik man chuba tao dong pa ansing ni PMO office na ansing ya lekarang ko sokat dinga aro dalni kisipon singa fix kada yarang ko bini zakuna sokat na dutol kagen unik man ansing ni district administration na ba bini nalai chona ba aro nagri ansing ni state ruling ni dingtang macam unik coalition ongeng pa mabarang na ba ansing kopri ko gen aje liderang dong acing mamang kapag taksik sokat ken. Oni man dia memorandum ko acing dao cinga dingtang manca acing ni PMO na watat ken watat ani gisebon acing ni disina ba ya ko kopi ko ken. Oni man yarang baksa nga sakanti ano bakra ang barang ko aro dingtang manca district administration ni degemak ni kita corporate kai acing ni kamar ko matsot na ang gimna matela. Ya sumayo board of things aro freer na nga acing ni donso gaman sir advisor na sumay natatan ka.